Дуслар, менә Биектау районы авыллары буенча сәяхәттә йөрибез. Һәм мин матур капкаларны күзәтеп шакката менә чын милли капкалар күрәсегез килсә, Биектау районы авыллары буенча сәяхәт итегез. Монда һәр гаиләдә үзенчәлекле матур капкалар күрсәтермен әле сезгә һәм капка хуҗалары белән дә таныштырырмын. Менә бу егет менә шушы йортта тора. Әйтегез әле, капкагызны кем ясады? Исәнмесез? Исәнмесез? Исемегез ничек? Исемем Рамил. Бу инде борынгыдан калган капкалар. Бабай ясаган инде. Ә менә бу матур капка кемнеке? Шуныкы. Күршегезнең исеме ничек? Бу мәрхүм Фердинанд абый ясады аны. А бу капка хуҗасы өйдә түгел. Шакып та карадык, кычкырып та карадык. Кунакка киткәннәрме, эшкә киткәннәрме, шунсы кызык. Капкалары да ачык, ишекләре дә ачык, үзләре өйдә юк. Киттек башка капка хуҗалары белән очрашырга. Ай, матур бакчалар. Исәнмесез? Беркем юк. Күрәсезме нинди матур капка? Агачтан эшләнгән, рәсемнәре шундый матур. Кояш формасында буялмаган. Ни өчен буялмаган? Шунсы кызыклы, менә күршеләре дә нәкъ шушындый стильдә капка эшләп куйганнар. Агачтан матур иттереп. Ай, бигрәк уңган инде безнең милләттәшләребез. Әнә, кереп карыйк әле, күршеләр. Bunlar da idem miken, tügüller miken? Çista pühte. Bütün жерде tavukları da var. Hazır karayım. Bu yurtta Meryem apa tıra. Şunday matur, ak yavlıklı Mülayim apa. Ama lakin kameraga teşirge uyala. Meryem apa, bu kapkanı sizin babayınız yasagan idi mi? Plotniklardı, balta astaları yasagan. Kimlerdir kelip yasa? Nişeci yıllarda yasadılar apa? Yazıp bara, lakin min siz ne kürsətmeyim apa? Sizin babayınız koydasın? Babayı öldü şunu. Babayı öldüğüne 10 yıl indi. Bu anlaçı niçe yıllardır indi. Balan eğitirge de hatırlı bindeydi. 10 yıldan hukka kubindi. Yarar apa? 10 yıl indi. Yarar apa. Yok teşirmem. Yarar sağ bulunuz. Apa zirek görünmeysiz. Fotoğa teşken bulur. Ebeke yani bizning namazını okuydur. Sizin akşam namazı vakıtı bitin değil mi? Yok, ikindi. Apa ikindi namazını okuyken. Yarar apa. Namazlarınız kabul bulsun. Rahmet balam. Rahmet canım. İçeriden seni gösteririm. Dikme Türk'ü diken. Subhanallah. Ey apa zire düşmediğiniz fotoğa. Düşmeyim değil. Mine bu kopkanı balta astalar yasan. Şunday matur yurtta bir üzü tıra. Ama lakin babayı ölüp gitken. Hem ol özü gene kalgan. Kopkanı balta astalar yasagan. Ne şulay? İsminiz neydi? Nail. Nail abi, kopka kim yasadı? Balta astalar yasadı gene. Kursavur'dan Emir isimli bir balta astası yasadı. Neçenci yıllarda? 2007 yıllarda. Şulay mı? Minikleresin. Haydağız foto açarız. Benim bu maykalarımla... Siz özünüz balta tutabilirsiniz mi kulgan? Avul kişisi olarak kiregin tutam. Kiregin tutasınız. Bu sizin turmuş iptaşınız ismi nişek? Turmuş iptaş Gülnur. Gülnur apa, bik Mülayim apa. Sizin yakta uyalçan iken apalar. Şuradan Karaganda çünkü yakınlara kelgende şöyle vakit bular. Neyse beylene mi? Neden beylendirmemeyin gözü? Vayğana şu şayarı ola. Mine kopkanı buyarga işepleri. İyi. Nişik matı? Allah rüsa. Allah kursa. Tatar avulu bitim. İsmi? Ay var. Koydan kelip çıkan bilmişsin ismi? Mene bunda Irak'tan bir batır orman var bunda. Kıleli digeliyme. Bu bir şey bu. Evet. Sonda olgan bizim başta o. Onda kuyu ormanlar bulup, işitlerinde onlar kırgı canavarlar kamaçalıp, may başlarında sosyal ticelerine tüşkenler diyeçelerinde. Sondan mısın alıp koyganlar da aybaş bulgan indi. Aybaştan yanga ol, karakul, kiyik diyen
Avullar ayrılıp çıkkan. Nail abi siz kim bulup işleysiz? Men pensioner olmuşum. Kim bulup işlediniz? Men okutucu oldum. Mine bit. Kilgen biz bilip adres boyunca. Siz gelir. Bilesizmi siz bulaydan matur. Teşekkür ettir sizde. Sağ bulunuz. Sağ Nail abi sen sağ yaşayınız. Kopkalarınız yıllar. şulay yıraktan yılmayıp kelip Hayırlı dursun. yıllar. Rahmet sizge. Mine nindi tağın matur kopka. Üzü yeşil tisge buyalan. Üzü okam kopka yanda girleşip bizning tatar apalarımız otura. Esselamu aleyküm apalar. Esselamu aleyküm. Aleyküm esselam. Rahmet bağırım. İsimleriniz nişik apa? Günleriniz bana benim bileceğim indi. Gülfiye bulsa men halise bulam. Siz ömür boyu bu avulda turasız. İyi. Kopkalarınız matur. Bu yurtta kim tura? Bana Gülfiye tıra. Apa, bu kopkanı kim yasadı? Mendel yasadı, mendel kişisi. İsmini hatırlamışsınız mı? Baltastası. İsmi Kemal'i. Sen bilsen ben bilmem. Neyse. Жаңа ул қатыны алғаны өлді енді қатыны да өлді ана. Rafail abi. İyi. Neçə yıl bu kopkağa? Әу, Neçə yıl bu kopkağa? bu қапқаға білмем енді шақты. Şunday matur. Uzak yasadı mı baltastası bu kopkanı? Ұзақ ясамады. Sizin Мәқсімде buluşқандар енді. Мәқсімде buluştu енді ерім, иптәшім Исән Сауия. Қазір аңа да міне 10 жыл болды енді өлгенге. yarar apalar. Rahmet yavsun. İsen sağ bereketli turmuş bilen yaşayınız. Amin. Sizin bile foto çişirgen mümkün mü? Çırayı da çır. Heye. Fiyana çır. Gülfiye apa bilen hazır fotoğa düşeriz. Gülfiye apa kara kısmında. İyi. Bu matur kopkalı yurt yanında tağın şunduyu kopkadan turalar mene yigitler, kızlar otura. İsen misiniz kızlar, yigitler? Kiligiz eli. Tanıştırgız eli üzügüz bilen. Sizin isimleriniz nişik? Мен Зульфият Хамидуллин. Zülfiyat esinin? Önce kopka kız matur. Sizin kopkalar... Aha. Аларныкы Рахим кеткен енді. Хабибуллиннаныкы. Menen indi matur kopkalar. Lakin hujaları kayadır kitken ilgirelmedik. Bu kopkalarını bir balta astaları yasagan. Şulay bit abay, isen misiniz? Sizin kopkağız kayda, biz kopkalarını düşürüp biribiz videoga. İsen misiniz? Siz kim bulasız? Mas'ud. Mas'ud abay, kopkalarınız bigrek matur avulda. Aye. Mine bu kopkanı kim işledi? Olur Niklas Şabaşniklarım. Avulda balta astaları var mı sizin? Var. Kimler? Ona men özüm hatırlamıyorum. Siz de. Siz kopka yasaganınız var mı? Var. Manday da bu var. Taklıçısı da bu var. Ana tegende var kapka. İyi. Sarı. Kopka yasağı ağır mı? Şimdi yavayda böyle. Mine ağaçtan işlegen ne mi bu? Aye. Bunları da mine üzekleri. Şunday matur. Nice yıllarda işlenen iken bu kopka? Hatırlamış mı? Bu mu? Hayır. 30 yıl var mı? 30 yıllık kopka. Eviler yılmayıp tura. Şok katıp. Nişliler mında. Yarı rahmet abi sizge. İsen sağ yaşayınız. Burunғы meşit. Нешенче yılga meşit? Asır başında болған meşiттің ол фотоларда да қалған. Аның bir zaman manarası түшкен еді. Hem şu jil bilen. Hem şuna göre indi tutundular mene tığayın kapitalna реставрацияға. Bu komünistler şırındağı Tatarastan jirliginde iki meşitten birisi şul manarası kesilmeyen meşit. Gülsin apa mine meşitke korap, sıklanıp durama, muğayıp durama. Esselamu aleyküm Gülsin apa. Aleykümselam. Mene qarab da, sıklanıp da turan özümüzün tarih bitinde bu. Bizim karşıda turgan yarım
төзелеп бетмәгән бу мәчет. Бу тарихи мәчет. Бу союзлар вакытында да, союз вакытында да сүтелмичә калган, ялгышмасам 4 мәчетнең берсе иде. Ләкин менә узган елның көз айларында булган бик каты давылда моның манарасы ягылып төште. Шуннан соң инде моны безнең районыбызның хакимият башлыгы республика белән сөйләшеп, акчаларын табып, реставрация, моны сүттеләр. Реставрацияга Лаеш районына җибәрделәр. Һәм менә шуннан кайтып, бүгенгесе көндә менә шушы мәчетне аякка бастырып яталар. Тарихи мәчет, Курык мәчете була. Бүрәнәдән, бүрәнәсе дә үзенеке бик нык эштән чыккан, тузган бүрәнәләренә генә әмма яңа бүрәнәләр кушканнар аның. Әмма ләкин төп басымы бөтенсе дә үзеннән чыккан бүрәнә. Нинди матур кыймалар һәм тагын нинди матур капка. Бу йортта кемнәр яши икән? Исәнмесез? Кем буласыз? Мин хуҗаның малае. Исемегез ничек? Илнур. Илнур. А бу авылның исеме ничек? Мәмдәл. Мәмдәл. Мәмдәлдә дә шундый матур капкалар һәм истә ничек матур иттереп ясалган бу яңгырдан саклый торган түбә дип атыйк, әйме? Бу күптән шәгән. Күптән ничә ел элек? 30. Мин бала чакта инде 30 бардыр, 30 бар. 30-40 ел. Менә 30-40 ел элек бу якларда шундый алтын куллы балта осталары булган. Һәм алар авылдан авылга йөреп капкалар ясый торган булганнар. Ә сез үзегез нәрсә белән шөгыльләнәсез? Кайда эшлисез? Мин вентиляция дымоходы. Шулаймы? Сездән кул остасыдыр әле. Кулыгыз эш беләдер. Инде эшкә өйрәнгән мин. Балтаны еш тотасызмы кулыгызга? Нәрсәләр ясыйсыз инде балта белән? Утын чаба мин. Утын чабасыз. Бу йортта әтибәни яши. Мин монда кунакка кайтам. Сез үзегез кайда яшисез? Казанда яшим. Әтигез кайда? Әти эштә ул. Бу кыймаларны кем ясады? Кыймаларны тоже буланы үзебез ясадык тоже. Нәрсәдән эшләнгән? Бу готовый кыймалар инде бу заливай торган формада. Просто без аны апайтып җыйдык кына, буяп куйдык. Менә мин бик күп регионнарда йөрим һәм шушы формада Пенза өлкәләрендә дә очратканым бар, башка регионнарда да. Күп җирдә бар моны кыймалар, Безнең бабайларыбыз бер дә ялкауланмаганнар, кул белән агачтан эшләгәннәр. Ну, элек технология булмаган. Менә бу шул эшләргә. Шуңа күрә плотниклар агачта эшләгәннәр инде үзләре. Хәзер технологиялар бар, калайдан шәп була, җиңел. Шуңа күрә шулай. Бу капкаларны урыс капкасы дип атап йөрткәннәр. Һәм һәр авылда капка ясаучы осталар яшәгән. Әмма истә капканың түбәсенә игътибар итегез әле. Нинди киң тактадан эшләнгән капканы яңгырдан, җилдән саклаган.